Tanı da Kurd neden kabul kirne. Az veki civana ki Rojlat Kurdistan yani evlek rastı me kabul nedkir yani. Çağ çünkü deveki Kurdaki netkari zamanı xab xuni, netkari xabeti ifade kirne, yani zamanı Farsi bu, yani zamanı Azeri bu. Jiber beji Rêya ke herî bikar bigîjî wê armanca xwe pekeke bû. Rêya ke em bêjin te rastî jî xetê da dibînî, îrada xetê da dibînî, bêjin hemî tiştê xwe nav pekekê de dibînî. Ji ber wê jî servê esasî me biryarê xwe da kem tevlî hereketa azadiyê bibîne. 2011 tevlî bû. Yên 2020 em derbasî Serhedê bûn. Ji xwe heyanê 25 herêma Gildağê da bûn Serhedê. Tabii di vê sürecê de wisa hem bangawazî serokatî çêbû, hem wisa di rojda navîn de guhertinê pir ciddî dihat çêkirinê. Servê esasî jî rêbera ku pêngavekî pir em bêjin mezin da dest pê kirin. Hem divarê ji bo gelê Kurd hem ji bo rojlata navîn hemama giştî pêngavekî mezin da dest pê kirin. Esas ev pêngav hêj serokatî demê nodî da her hewldanê ku em bêjin dayîdê ne bi silah bi siyaset piskirêka Kurd çareser bike. Çünkü piskirêka Kurd piskirêkekî dibêjin demek wisa biçûk da nehat tayîdî kirinê. 100 sal yani piskirêka Kurd heye. Hele de Bakurê Kurdistan û Tirkiyeyê de piskirêka Kurd piskirêkekî pir ciddî û pir mezin e yani. Ji ber wê jî serokatî her hewldanê wê hebû em bêjin ê qarşî xwe nedibe ber. Taybet her ji bo ku em bêjin piskirêka Kurd nê çareserkirinê Kurd Türk hem her nav şerekî pir dijwar dabe hin em bêjin ev randçî her devrê da bûn. Serokatî em bêjin 2025 zemînek wisa dît. En azından piskirêka Kurd warê siyasî da çareser bike. Em wekî hêzên parastina gel wekî HPG di Bakurê Kurdistan da em dibêjin di cê herî ku rîska pevçûnê hebû bi banga serokatî me xwestem paş vekişiyan warin herêmên parastina medyayê. Me got yani bi bangavazî serokatî em paş tekişiyan. Yani ege bangavazî serokatî nîn ba paş vekişiyan de nême çê nedibû. Ji xwe 2020 di pevçûnê de em birîndar bûn. Yani rastî jî di Bakurê da hestekî wisa heye. Te gavekî dirê nedî serokatî yani. Çünkü me dibêjin yani serokatî ji bo me hemî tiştê xwe danî holê wekî şexs jî yani ez xwazî birîndar bibim dibêjin yani mil jî biçe insan pêwîst bike ez canê xwe ji bidim ji bo me xemlîn yani. Tenê azadiyê serokatî ji bo me girîng bû. Ji ber wê jî yani 2020 heyanê 2025 yani muhakkak insan bixwaz naxwaze êşe heye. Çünkü birîndarî ye. Êşa xwe heye em bêjin aciziyê xwe heye. Ama evê nedibû asteng ji bo pêşê tekuşîn insan. Çünkü me got yani girdambûnê de bi serokatî ra evê dihîst milekî tir e yani. Nedibû asteng. Esas dibêjin yani 2020 çatışmeyekî da milê xwe de birîndar bûn. Paşvekişandanê de jî tabii zorî zehmetî xwe çünkü her yani operasyon her devam dikir. Em nav dijmin da bûn. Tenê ji bo ku ev süreç neyê sabûtekirinê em bêjin rastî jî kede ku serokatî da û emekek da vala dernekeve me hemî dibêjin yani ew kir yani. Hemî rîskê ku em bêjin temas bida çêkirin me hemî da milekî. Bêg wan me nehîştî yani her tiştek ku dibêjin temasek çêbe yan jî em bêjin çünkü her peyme hebû ku taybet evên randxwir em bêjin randçî ku taybet xwîna Kurda dimêje dixwastin yani temas çêbe. Xwastin pevçûnê ku derkeve bibe sersedemê sürecê hêj sabûte bibe me jî xwe parast yani. Hem serbango rêbera ku hem jî serbango hereketê me xwast em ji vê xwe biparêzin yani. Demek ku rêbera para hevtin çêbû paşvekişandan hatin çêkirinê süreç hatin dest pêkirinê em ev sürecê tirê daha cudatir e ev rastî xwe ye. Çünkü vê sürecê de em wek hereket jî wek serokatî me jî em tê de pir îdalîn e yani. Ji ber
امیزه بکنه هم فسیکرنا پککی هم بدوین اندنا تکوشین چکداری هم جی گروه که اول پیشنگی اول بسیه و ذاتا سلاح شاوتاندن ورد همه اوی خدا دیار کرنه هم چه قاسی ویاره حاضرن یعنی هلا ام بجن هزن حرکت آی آنها بر جهودو اوینن یعنی چه چونکی بر راسته ام بجن دم نودی داجی ام مزابکن گروبین تصویجی هبون هر دغاسن پیشاوی روجاوی بگیره هم ده ناف حرکت ده هم ده بجن عمل دولتی ده دخواستن سورجی ثابته بکن مثلا نودوسیا سرکوتی افده دست بکرنه و دمی سرکوتی مده بده اگه زمینه که حقوقی هبت کارم آن آجی تکوشین چکداری بدن سکناندنه هیچی سرکوتی مثلا به آخافتن آخه همچی گوری گوتنه سرکوتی تف دیگرن گرینگی آخه جبو ما یک جعبه یعنی تو جاری ام نکارم بیشن ام بسرکوتی خالنین چونکه یک کود بیشن نجیان جبو من نکر و راستیجی وکی کرد امینان وی آستی سرکوتی ما بو جبروج وکی شخص ام وکی حرکت وکی شخص ام بسرکوتی خواب گریدن و گاوا که ما آنها جاوید ام بیشن پاش وکشاندن اوی سر اساسی که هم چه قاسی به دوشن نه وی سورجی رو ام بیشن چه قاسی هم به ایدانه یعنی ام دغازن که آنها وی گاوی شهر نوبر کرد ترکیه ام بیشن وارد شهر سر کرنه خلاص به یعنی چون وکی شخص از بیشم یعنی وکی حرکت سی وکی شخص ام شهر ناغازن یعنی اما عاشق شهر نین آن را جوری اگر مسئله گرفته به دست خود تنیجی پاراسان خویه یعنی نکود ام بیشن هم بری یکی شهر بکن آنها یکی نه سر من پر شهر نکن یعنی وکی حرکت ما اویا داد دیار کرنه آنها جی دی سجاد اوی کام بیشم اما وکی حرکت آزادی عاشق شهر نینن ریاضی ما بسادان جاری اوی کوتی ام ناغازن شهر بکن و ام هر دبیجن ام وکی شهروان آزادی جی وکی حرکت شم آشتی دغازن یعنی دروجنات نوین در راست میزه که هر کس خب شک که هر کس هر دری دبیج حاضرتی شهر تکرنه وکی حرکت آزادی ما گم هم بری دولت ترکیه شهر نکنه یعنی ام ناغازن نوبر کود ترکیه خون ور رجاندنه یعنی وی گاوا ما گره که وسا بگرده است وکی حرکت آزادی ما هبونا کرد داد دیار کرن چونکه کرده کو ام بیجن یعنی دست پک آوابون پکه که ام بیجن نو درکتنا حرکتی دا کرد نبو کرد بر بچونه خلاص بو یعنی آنا روز ایرو کرد جهان دا هات ناز کرنه و هر کس نه کرده ناز که یعنی ناز کرنا کرده بله سر خوب اوک بو یعنی معجزه یک بو چما چونکه کرده کو ام بیجن ترکا اویک دکو تین دکو کرد همه آنها وی مزاری دا سر هاته بتون کرنه کردیت شکنی نه یعنی آنها روزی را اگه همه جیانی دا کرد به زمان خوی به چند خود تیناز کرن یک چی صاحب حقیقی بود و که حرکت آزادی جیان بجن آنها ما اویک به جیان دا ناز کرن گره که اویک جیانش بزنه هر کس بزنه یعنی نه تنه گله کرد همه کس بزنه آنها روزی هم نه دوچین نه جی تکوشینا چکتری ماده سکناندنه جوری شده می دوار حقوقی دست بیاره یعنی یک خواسته که مثلا که آزادی را برای پویه اویا چون که نه به چه وقتا خو ام بیشن پیواژو ام بیشن سورجی که وسط دوام دیگه چه وقتا خو ایرانی یعنی مدرسه که نرخاندن خودش گفت ام به سرکاتی خانه سرکاتی معنی به آزادی گل نینه آزادی جواکی نه آزادی جنانی نه آزادی جوانان نینه یعنی آزادی ما هر کسی به آزادی را برای بگیرده آنها چه خاصی بجام یاسا کی در خمبرا او گریلای که سلاح شوتاندن برای مجلس ده انجام بجن دوار ترکیه سیاست بکه اما آزادی را برای پونیم ما بچه مداری چی بکن چون آزادی را برای پوده لکه ام بکاربن باوای که آزاد سیاست بکن انجام باوای که آزاد نوچوا که تا بگرن یعنی زمانی کرد گره که ده ترکیه ده فرمی به و مجلس ده ترکیه ده گره که زمان فرمی به وار ناسکرنه هیچی راست دفکی بجن کرد ترک برای هفدن او نما کلا که راجی امیزه بکن همه به همه تشکر کرده لیزین یعنی دستریجی کتی کرنه تایبت کردستانی ده اویا او یعنی اویا بجن نه هلبست وان یه همبری پسکری که کرد چاره سر کرنه ده دیار کرنه زمان تا ده مجلسی ده اگر نهشت زمان اخباخی اویا بجن نه نیسکاتی وی همبری
زمانی تا وسا بس aslında ev de diyar kirne ko devki da bejne ama pratik kirne ve da pek naynen yani. Ev agar wisa bas da psikolojik kur diyar ko biçe kur bu yani. Tam ras devki bejim ama hami psikolojik kur çareser bikin. Peki çareser psikolojik kur kudari da te zamanı kur kabul naki. Te çanda kur kabul naki. Te abuna kur kabul naki. Tane davana kabul naki çünkü natır daha bejim ala psikolojik kur çareser biye. Asas yak psikolojik kur çareser bu ne be yani. Te kur naz biki. Yani evvel dema kun ne hat nas kirne, ne hat kabul kirne, yani psikolojik kur çareser nabe. Yani zkarmış bu taybet psikolojik kur çareser kirne. Seri da zamanı kur çanda ve habun ve gerek var nas kirin. O demiş psikolojik kur berbaxu var yivar çareser kirne. Bu azadiye berapo gerek jin jwan qadadı. Çünkü azadiye berapo aynı zamanda bu azadiye jin jwana yani. Taybetici ser çandê xwe, ser zimanê xwe wekî gelê Kurd gerekê jin û ciwan süreklî nav hewldaneke bêjin pêşxistinê dabe. Her wiha yani her dibêjin qadan dabe ku ev süreç were meşandinê daha zêdetir em ê zextê bin ser îxtidarê ser ev dewleta Tirkiye. Çünkü eger jin û ciwan em bêjin civak ne tenê Kurd giştî de Türkiye'de yani. Ev insanê ku dibêjin aşitî digaze, wekevî digaze, dibêjin nagaze xwe war rijandin, gerekî zextê bînin ser dewleta Tirkiye û taybetî bînin ser vê hikûmeta heyî. Ku ev gavên berçav were havitîne. Em bêjin eger zemînekî hukûkî nayê avakirine, yani wekî gerîlayên azadiyê, eger em derbasî Bakurê Kurdistan bin, ma qaqî warin girtine yani. Wekî şervanên azadî jî em bêjin wekî gerîlayên HPG'ya jastarî jî em vê yekê tujêr qabûl nakin yani. Çünkü eger hukûkekî dibêjin zemînekî hukûkî nîn be, anayasayê de em bêjin girtin nîn be, taybet meclisê de eger vê neyên û neykirinê yek û biç wê derê azad tev negere. Bêjin azad nekevin nava siyasetê de imkansız yani. Çima cêxina kir çünkü azad yani ana rojê îran bize bikin tecrîta kehî ser seroketê hêjeyê yani. Ne hatê rakirinê. و هفتني بسرقاتي بس قصتليه بيجن كومسيون ناش قال سرقاتي ناي يعني جنب بيجن شابماني بيرابيل بسرقاتي را هفتن ناكن دما فانا ناوت كرني بيكي زمينك حقوقي ام تكرم بيجن هيا نينه يعني زمينك حقوقي ورا فكرني جالك تايبات باري هرتشي جبو سرقاتي ورا فكرني و ام بيجن ما في جبو سرقاتي وردايني انا سرقاتي ده آزادیا فیزیکی گرکی سرقاتی چه به اگه چه بسه وکی هیزن هپگیری جاسری جام دکارن بدیم بچن راسته هم دکارن بچن تکوشیم بکنی یعنی اگر زمینه که آزادی هبه دوی زمینی دا محقق هم بچن سیاست دموکراتیک دیمشاندنه یعنی آن هم میذاره اگه زمینه که آزاد نیم به سیاست دموکراتیک نیمشاندنه چما چونکی زمینه کوسنینه آنا روزی وک حرکت وک هم بچن پنگاوا کاری برای پوده دست بکرنه تایبت چی بک زمینه که آزاد ورا بکرنه اهمیشه دناوی زمین آزاد تا سیاست که دموکراتیک بده مشانه یعنی همین به کد امکری برای پو هم راستیجی وکی شروان آزادی گردانبون ما برای پورا ما دادیار کردن هم هیچی راستیجی گردانبون ما برای پو اصلا هری داویه یعنی به سرکاتی تجاری جیانه کیش بوم راحت نینه هلا هاتنا قاضي پاراستن مدیجی وسا داخانی داین ام بجن بیرابیر وکی شخص مجناو داگرت راستی هست که پر جدا بو اصلا مرد که بجه وکی بیرابیر تدکاری بر ربار آپورا بله دانستان بده چکرنه اوی وکی شخص من بخوصا دید و راست ملک خی یکم بجن زور هیجی چا ربارتي ما بيجن تجرتي جايدا ام جي قاعده يكون صدر راسي جي فيك بيجن وك شخصي انسان زور لما زين زور زحمتي قد تشكرني اما دي ساجي ملي بتري هم سر اساس بانگاري برابو داخلات تاينه اوی جبو ما بخود راسي جي كيف خاشيك پر مازم بو
چما وەک شخصی من خواستم قاتکێکی daha master daha ew divê sürecê de bidin û daha zêdetir bikarbin bi serokatiya xwe re bimeşin yani biçin pê re bin destek û vê sürecê re bir bütün tev bigerin yani.